Pripremamo se na važnu utakmicu protiv ekipe koja zna igrat nogomet, koja je pokazala, pogotovo u zadnjim utakmicama, što igra jedan veseli nogomet, jedan radosni nogomet, jedan lepršavi, brzi nogomet i što jednostavno u ovom trenutku njihova igra uopće ne odgovara sa trenutnim stanjem na tablici. I to je realno tako, onaj koji razumije nogomet zna o čemu pričam i kao tako se i ponašamo i u pripremi utakmice sa Radomljem, gdje znamo da će motivacija imati veliki faktor, gdje igramo protiv ekipe koja nema pritisak rezultata, koji su već u drugoj ligi, koji su igrači motivirani da pokažu sebe drugim klubovima i jednostavno to im je isto u jednu ruku prednost, a sa druge strane mislim da mi moramo pokazati našu igru, odgovornu, taktičku, discipliniranu, da budemo strpljivi, da tražimo svoju šansu u posjedu lopte i u tranzicijama i da budemo jednostavno mi, da budemo ekipa koja je bez kalkulacija i koja ide na pobjedu. I to jednostavno želim prenijeti i ekipi. Odradili smo dobro treninge, analizirali smo protivnika i jedino takvim putem idemo na tri boda i 3 pike, to je jako bitno za nas i za ostvarivanje naših ciljeva. Sigurno smo napravili jednu određenu analizu, dobro je da dajemo golove, to je u svakom slučaju pozitivno, dobro je da stvaramo puno šansi i statistika je pokazala preko našeg sistema da i dalje stvaramo najviše šansi i napada u ligi, da smo dosta opasni za gol protivnika i jednostavno u tom pravcu moramo i dalje inzistirati i da nekako uštimamo obrambenu fazu, da nam jednostavno poslije dati golova koji su jako teški, da jednostavno tako ne damo bez veze ili u lakim okolnostima da primimo to, da to zadržimo, da budemo dalje koncentrirani, da i dalje napadnemo protivnika, da povećamo tu prednost, a ne da psihički osjeti ekipa sad kao 1-0 pa kao da se smirimo. Odradili smo, kažem još jedanput, analizu, radimo na tim greškama, rastemo iz utakmice u utakmicu i to nam je jedini cilj.